Football Titi Parzanga somni pangana ngai thavele donta ila Paraguay national team mi palam kai hruaitu Gustavo Alfaro hian ngai zong ne awanga meichadang hnol ngot chu na ne awanga sum hnol nen ain angreng tin asuya soizui a hlo hle keini lamero chon kan soizui chiam don lova angai thatu adong song tua zirin zirtir na thale thalo achang thei ome Tottenham striker thin tuna bayantana khelta Hurricane hian champion no moi a choi lo reizia soi thin ania ani hi kumsam thum pakhat mi niin opposition kentel ati turlam chu ati tha thokat viawa gol khung thei tak striker record chuan om tak tak chena neinual to ani ma se tun thlengin kumsam thum pakhat ani thleng hian champion no moi ala choi lova kumin July thla kumsam thum pahni apum don hemi ma hian no moi choi man don tak mo keina chungchanga no moi a choi lo thu soi ani na sat hle lai hian player langsar ve bok keina thian pa le teammate thin Son Heung-min hi helama hian soi ani khat leya son hi kumsam thum pahni mi ania kumin July thla vek hian kumsam thum pathum apum don ani hi Asian player ro pui taka pom thlap maila club level a khelna champion no moi ala choi pui big mi lova kein ain match ala khel tam jok zui Tottenham Hurricane nen an kheldun chungin an nil dun thaka Champions League final te Carabao Cup final te in pet kai bok ma sela avan doi lama an tang zel anni pahni hian tun thlengin club level a champion no moi an la choi lova Hurricane phei chu an ram tan po champion no moi la choi me lo zinga mi ani anni pahni hian player mal statistic clear chuan career ro pui tak nei ma sela lotlin na nem nge tu no moi an la choi lo tlat hi an ro pui zual thei lo na ni in alang ta zel season kalme ka hian Son Heung-min le Hurricane te hian champion no moi choi thei an la neya Son hian Europa League no moi la choi theya Hurricane po hian Champions League te Bundesliga te chutiangin anni pahni hian champion no moi choi thei an la neya wang hian season kalme ka hian champion no moi an choi to angem ti hi zona ommek ani ta zel ani Portuguese superstar thin Luis Figo hi tun thlenga footballer piang to zonga ro pui berpol niin tun thleng hian football khovela minglang sar berpol ala ni renga ani hian kumsang ni panga khan free transfer in Real Madrid atangin Inter Milan zoma Inter Milan a kumli season li chung a khelani Inter tan khan match za somli kheling gol som pakhata khunga asi samthum pali anei telbok ani hi a ming lian hlema sela gol khung teu thin player ani lova eng club tan ma gol somruk akhung tling lo gol ain assist lama asu nu athazok Inter Milan azom khan an player tangkai le poimo ani ngal chata season li chung khan league no moi choi veka Copa Italia le Super Copa Italia na no moi thlengin a choi kim man veka Intera aom lai khan Saudi club ten sum tam tak the chuakin laklu an tum boka kumsang ni pariata khati la ya amaka tam sum si muin Saudi club ten an thlema ma se sum tam tak mangin an min zo lo tichuan Inter Milan atangin kumsang ni pakwani puilain in khel a chol sana Inter hian coaching staff zinga om tura duin an chel zui tichuan Mourinho kai hruai Inter Milan treble champion a po khan Luis Figo hi a tholok polania khamikum sangni soma khan Inter Milan in Champions League match ha Barcelona an ma chondona in khelmain Mourinho khan Figo nena Kabula thuang che tichuan Catalonia a mishing an huat ber eni tolowang tin Figo hian Inter Milan azom main Barcelona atangin Real Madrid azoma khati lai khan Catalonia mi pui Barca fans te kha an thin rim hle phatsan tuwa ngain Barcelona khelmuala Real Madrid korha a Figo ain lan tum phei kha chuan khelmuala thil chi sang Barca fans ten an vom lu ta voklu chenin mutura omani kha lo liama football khovela in huat na nasa kha aom big lo ti thayani kumsang ni soma kumsom na a Mourinho khan ala shekara borok ala in mung ru reng ti shebokin kha nena mangin Figo kha beile ti radua tichon Mourinho bula Figo thuta a anni khan an kai shoi Inter Milan kha Barca laka nena chanpuin an champion zui tapoka Luis Figo po ama zong ain Barcelona fans laka ahoi sang theita ani heti lai bor thu te hi football khovela chanchin ngai nom big kling ania chu wangin football khovela hian angai nom bang don lo tita ila kan seisual lovin arin om Arsenal le AC Milan te po khel thin Olivier Giroud hian a career clear ki rin ti hian asoya
England kum kwa hun nuam tak ka manga ma se Serie A aya league thazo ka mulavani Milan ta na khel hi arau puya kum sang ni somni pahnia Serie A no moi kan choi ngat phei khachu ton hriat du om big zingami ani kanau pan lai atang to in Milan tran tu kania chu wangin Milan rong hum him zel thei tura kum thum hun ka mang ve thei te kha katan chuan choi moina sang takani Paolo Maldini Pioli le Ibrahimovic tenen tho ho narem chang kan nei te kha kangai hlu hleya Italia khan nuam ka ti lai ber hun ka mang fans chung chang kan soidon poin San Siro a fans pungkhom te angkha khoyama kalatong lova San Siro hi football temple dik takani ati Olivier Giroud hian Arsenal a ain AC Milan a khel rei lo dai zoka chuba ka awang lai hun tha Arsenal a amanga Milan a hi chuan a hun nung lam chawa mang chuti chung chuan Arsenal ain AC Milan a football tak tak chen chil zoka ain ngaya Milan a hun te kha angai ro pui zoka ni Patrice Evra Manchester United legend hian football kheldan phung danglam zelin player a hrin chuate adanglam ta zel ti thiam takin ti hian asoya tuna chuan football khovela robot kan muta ani bere club academy thleng point mi zong zongin Pep Guardiola du dan anga khel zel andu chuwang chuan thangthar player te hian thiam thil big an nei hlei thei talova thachung chuang le thiam chung chuang kan ti thin angkha anom talo bok Ronaldinho te Eden Hazard te anni ang player thiam chung chuang big angkha imuto ngai lawang achan chu anno pan lai atangin kotchin ball kha ipas lawani chuan kala chuakang che tia anzir tir anni tak zel wangani ati Evra thu soi hi soizui tlak tak ni poina langa tun ma kha chuan player mal thiam big munom thama ball khoi kwal thei tlanpui thei player munom big anom thina khang player te khan in khel en antinuam zual thin le bok ma se tun laia chuan pepa philosophy hi anol puin an enton emoniti mai tur khopin kheldan phung adanglam towa player mal munom big ai chuan team anga munom duna aliana player mal talent manga team khai tumna phei chu aom tamang lova player ten ball pass an thiam hle chuan tun lai game anga chuan an fit deuh zel ani bera hetiang hi a thatna lai om thoma sela sang hlui player munom angchi player ngaina tan chuan player munom ti tur anwang ta phar mai tun ma atangin football hi kan en ta zela ma se hetia kan en mek lai hian adanglam na hi alo tam ta hle mai chu achik mi te apiangin an mutamani German club RB Leipzig chuan an team head coach Marco Rose an bana amun ruak no khat lailok turin sold law an roi ngal bok Leipzig hem Bundesliga match an khelna nung som pakhada tumthum chau chakin champion be seina pheju atham ral towa season thara Champions League khel phak be seina po tham ral mai thei ni mekin andin mun athat tak lo zela chuan team ho tulamin team ka hroi tu thar roi an du ta an roi sa Marco Rose an ban ta ani inrin ni le pathiania te khan club level football khel chunzom ani vele ta chuta chuan Indian Super League ka semi final lut tur zone playoff round khel ni in heta hian inrin ni zan khan Bengaluru le Mumbai City an in machona gol nga luna match hian mol nei tu Bengaluru hi singa fain an chaka lalian zola changte le athian ten semi final an in pet kai zo talavani he match hian minute kuana Bengaluru tan Suresh Singh wangjam chuan gol ma hroi khongin minute samli pahnina Edgar Mendes on penalty atangin a khung bela first half a Bengaluru in sini 5 man hroi nu in second half a goal thuman khung bela minute samruk pahnina Ryan Williamson khungin minute samsari paruna Sunil Chhatri an khung bela minute samriat pathumna a George Pereira diasan khung vele bokin Bengaluru hian gol nga an khung ba ka an gol an veng him pluana singa fain harsalau takin Mumbai City laka hian an chaka semi final an in pet kai ani pathiani zana playoff match na nungzo khelni in Northeast United le Jamshedpur an in machona gol ni luna match hian mikhwal team Jamshedpur hi sin he final chak he match hian minute samni pakwana Stephen Eze chuan Jamshedpur tan gol ma hroi khungin he minu hian gol dang lu bel theilok lova mol nei tu hian na taka norin hun tha pon in siam tam hle ma se an mamo gol an khung theilova amoran bok fu theilo hi tuarin minute sam kwa pakwana additional time a gol an chua bela Xavi Hernandez san Jamshedpur tan khung belin Sydney fine mikhwal team hi an chak ani he match hian minute samriat pariat na Jamshedpur player Mobasir Rahman Zuret kan manga no chuani in Jamshedpur hian player klem zokin hun top an kharani ti hian Indian Super League season kalmeka semi final line machon turte an chiang kimta
semi final hi ni lai ni zandar sari le chanvea le ninga ni zandar sari le chanvea ten khel dona Bengaluru le Goa anin machonanga Jamshedpur le Mohun Bagan anin machon don boka semi final hi double lega khel tur ni in Bengaluru le Jamshedpur khelmola an khel masa anga second leg hi Goa le Mohun Bagan khelmola an khel vele thungdon ani final match ro single lega khel tur ni in match khata anin ching felang khothanglam football league te po khel chhun zom ni in chuta chuan League 1 a PSG in Saint Etienne goal ru goal khatinan sopa mual nei tu Saint Etienne he minute kuana a Lucas Trasin mangin goal ma roi khungma sela PSG mikhwal team hian goal rukin an chang let Goncalo Ramos Kvaratskhelia João Neves la Ibrahim Mbaye ten goal khat thewan khunga Desire Doué hian goal ni akhunga ni PSG hian Saint Etienne khelmola harsan lian tok lovin point thuman lo chuaka ti hian League 1 season kal meka PSG hi samni pani chakin tunga do an neya an latlo mi lova an mani ne tu League 1 a hian an latong lovani ti hian League 1 season kal meka PSG hian khel in zata point samni pakhat lain man shoi fal to a champion chiang tluka dani in khelma bak hi match sari chawam to a point samni pakhat lo chwa theilo ma hian point samni pakhatin PSG in man shuaya an khelma baka hian PSG in point khatalan lo chuak le emo an mani naiber tu Monaco hi an chak zo lo emo ani chuan PSG hi League 1 a an champion fel der don ani Germany Football League sangbra Bundesliga po khel chhun zom ni in heta hian Borussia Dortmund in an mikhwal Mainz gol thum gol khatinan neya Dortmund tar Maximilian Bayer chuan gol ni khungin Emre Can gol khata khung boka Dortmund hian sithum fai ma throi nuwa Mainz tan Paul Nebel chuan gol khat khungin gol dangalu bel talova Dortmund hi gol thum gol khata chakin point thum an lo chuakani Bundesliga champion lai Leverkusen in gol thum gol khatin an mikhwal bachu man ne boka Leverkusen tan hian Alex Garcia Victor Boniface le Amin Adli ten golan khunga bochum hian minisom ni parukna Felix Paslak mangin khungve bok ma sela Leverkusen hin harsana lian tok lovin an mikhwal bochum laga hena an changa point thum an lo chuak hei baka hian match day somni pasarina season kalmek league te bula ma hruai tu Bayern Munich chuan an mikhwal FC St Pauli gol thum gol hinan neya Bayern ta minisom pasarina Hurricane chuan gol ma hruai khungin minisom ni pasarina St Pauli hian Elias Sad mangin an suta second half minisom nga pathum na le minisom sari pakhat na Leroy Sané an Bayern tan khung belin additional time minisom kwa pathum na St Pauli tan Lars Goretzka chuan an sipura su thena gol dangero lu bel talovin Bayern Munich hian gol thum gol ni in FC St Pauli hian neya point thum an lo chuakani he mecha Bayern ta na gol ma roi khung tu Hurricane hian season kalmek Bundesliga hian gol somni pani khungin top scorer ani meka England captain hian St Pauli laka gol khung le ta ka wang hian record siamin Germany League sangbra Bundesliga team ama chon to zong te laka gol khung kim ta vek ani hei wang hian Miroslav Klose German all time top scorer ti lova Bundesliga team ma chon laka gol khung tam berani ta Miroslav Klose khan team somni paret ama chon te laka gol khungin Hurricane hian adota team som pakwa ama chon laka gol khung ta ani Hurricane hian Bayern Munich apan ma in Tottenham ta na khel thina ni kha Tottenham ta na khel lai po khan English Premier League ka team ama chon zong samthum pani laka khan gol khung kim man vek bok kein hian kumsan ni somni pathum August la khan Tottenham chu sanin Bayern Munich hi apana Bayern tan hian Bundesliga B ka match somnga pasari khelin gol somnga pariata khunga a match khelzat aya tam gol khung ani ti hian Bundesliga season kalmeka khelsomni pasaria Bayern in poisam ruk panga nein point rugin man hruaya champion lai Leverkusen hian point rukin an thlau meka pathumna Frankfurt omin point somli pariat an nei mek bok season kalmek Bundesliga hian team tin hian khelma bak hi match sari theu chau an nei towa point somni pakhat theu lo chhuat hei an la nei ani Leverkusen le Bayern in thlauna hi point ruk chawani awangin champion tur hi ala chiang lo hleya Bayern ero din mun thabera an ding chhun zom zelani Italia Football League sangbra Serie A po khel chhun zom ni in Juventus in an mikhwal Genoa sikhat final neya manager ban lim Juventus hian minisom ni pangana a kenan ildi se gol mangchangka in sikhat faya chakin point thum an lo chuakani Serie A champion lai Inter Milan in an mikhwal Udinese gol ni gol khatin an neya Inter tan Marco Arnautovic le David Fratesi ten gol khat ve ven khunga Inter hian first half a sin hi fine ma roi ma sela second half a gol khatan chua
Udinese tan Umar Solet chuan minute somsari pakhana an goal nei chun hi khungin heminu hian goal dang alu bel lova chu wangin Inter Milan hi goal ni goal khata chakin point thum an hlo chuak ani Serie A season kal mek mang thatak Napoli in an mi khwal AC Milan goal ni goal khatin an ne boka Napoli hian minute ni na Matteo Politano mangin man hruai minute som pakwana Romelu Lukaku chu Napoli dana khung bela first half Napoli hian sini fine man hruaya second half mi khwal team Milan hian goal khat nei vele minute som riat palina Luka Jovic mangin an goal nei chun hian khunga goal dang alu bel tak lawa wangin Napoli hian goal ni goal khata Milan hi nein point thum an hlo chuaka champion tuma in umna bawruak kal zela Napoli hian Inter Milan pressure an pek chun zom ta zelani ti hian Serie A season kal meka team tamzokin khelsom thum an khel towa khelsom thum pariat thleng khel tura hian Inter Milan in point somruk pasari nein point thumin man hruai chun zoma Napoli in point somruk pali nein an dota Atalanta in point somnga pariat neya dotin palina Bologna in point somnga parukan neya pangana Juventus in point somnga panga an nei mek bokani Spain Football League Sangra La Liga po khalchun zom niin heta hian Atletico Madrid an chesuala matchday somni pakwana in khelpoi mo taka hian Espanyol khelmola Atletico Madrid hileng lutin minute somthum pariat na Chelsea defender Louis Cesar Azpilicueta mangin Atletico Madrid hian ma hruai ma sela minute somsari pakhana Espanyol hian Xavi Puado penalty goal mangin an sipur hian suta goldang lu bel theilovin Espanyol le Atletico Madrid te hi goal khat ve khungin anin he to ka point khat ve an hlo chuak ani Barcelona in an mikwa Girona goal khatin an ne thunga Barca hian minute somli pathumna a Girona player Ladislav Krejci on goal ma an hruai puya minute somnga pathumna Girona hian Arna Danjuma mangin an sipur hian sut vele heminu hian minute somruk pakhatna le minute somsari pasarina Robert Lewandowski chuan Barca tan khung belin minute somret paruna Ferran Torres ana khung bel boka in khelthunun tu Barcelona hian second half goal thuman khung bel mangtangka in goal khatin Girona hian ne ani he match hian Barca hian in khelan thunun pia lama goal khungna hun tha pawin in siam tam hleya Girona laka hian chakphu takin an khela point thum an hlo chuak ta bokani Real Madrid in an mikwa Leganes goal thum goal nin an ne boka goal nga luna match hian minute somthum panina Real Madrid hian Kylian Mbappe penalty goal mangin man hruaya minute somthum palina Diego Garcia mangin Leganes in an sipur hian sut vele minute somli pakhana Leganes hian Dani Rabah mangin an khung bela first half Leganes in Real Madrid hi goal ni goal khatin an le thalman der ma se second half Real Madrid hian goal ni khung belin Jude Bellingham le Kylian Mbappe ten goal khat ve an khunga Real Madrid hian in khel haw tak taka goal thum goal nia chakin point thum an hlo chuak ani he match Real Madrid tana goal ni khung tu Kylian Mbappe hian La Liga season kal meka match somni pasaria goal somni pahni khungin assist thum ania match somni pasaria tang hian goal le assist anei bel khom hi somni panga atling der to Champions League match som pahnia goal sari khungin assist khata nei boka Real Madrid tan Mbappe hian a season khatna mang chawin season tirlama phei chuan goal khung hlei theilo wangin soisel tok ma sela tuna chuan Real Madrid goal khung khol ani der towa Real Madrid tan hin in elna chi sang panga khelin chungin elna sang ate chuan goal khung kim vek to bokani ti hian La Liga season kalmeka Barcelona in khalsomni pakwa point somruk paruk nein Real Madrid hian khalsomni pakwa point somruk pathuman neya Atletico Madrid hian khalsomni pakwa point somnga pasari nein Palina Athletic Club in khalsomni pakwa point somnga pathuman neya La Liga hian champion turin bawruak hi ala sang le Atletico Madrid ero tun haya anche swale thina wangin an din huna thalo zuala Barcelona le Real Madrid te ero an le in na hle La Liga hian khalsom thum pariat thleng khel turania tuna hian team tamzok in khalsomni pakwa an kheltlin to wangin atamzok hi chuan match khelma bak hi pakwa theu an nei ani English club ten elna FA Cup quarter final po khel zo anita a heta hian Crystal Palace in Fulham khelmola sithum faya chakin semi final anin pet kaya Palestine Eze Ismaila Sarle Enketia ten goal khat theu khungin Crystal Palace hian semi final anin pet kai ani Preston khelmola Aston Villa sithum 5 vekin an chaka Aston Villa tan Manchester United atanga lona an ho Marcus Rashford atangkai chunzom zela minute somnga pariatna le minute somruk pathumna goal khungin minute somsari pakhana Jacob Ramsey and Aston Villa goal thumna khunga Villa hian goal chhual lovin in khel haw tak lutuk lova hian Preston laka olsam taka chakin semi final anin pet kai
English Premier League club panin machona Brighton le Nottingham Forest te hun pangaya gol khung lovin anin ne to ka hei wanghin extra time ni samthuman khel chhun zoma heta pon le ne tok zela wangin penalty shootout mangin achak jok chin felan nia penalty shootout a hian mual nei tu Brighton hin an pet masa a ma se Brighton hian trumnga an peda tum ni pet gol lovin Nottingham Forest hian trumnga tum khat chawan pet gol lova chu wangin mi khwal team Nottingham hi penalty shootout a awan nei zoka an tanga goalie goal thumin an chak ani Nottingham Forest and FA Cup semi-final anin pet kaile ta ka wangin tu hnai kum samthum pali chunga FA Cup semi-final anin pet kaile masak ber an tonga an tan hun chin chiatlak takani quarter final match danga English Premier League club pani vekin machonin Bournemouth khelmola Manchester City an lengluta in khelmunam taka hian City in ball changtam zokin golkhung narem changpo anin siam tam zok ma se golkhung masa zok ero mol nei tu Bournemouth niin Minisamni pakhana Evan Nilsson mangin man ruaya first half City hian su theilo ma sela second half Minisamli pakwana Erling Haaland mangin an suta Minisam ruk pathumna Omar Marmuson khung belin goal dang alu bel talawa Manchester City hian goal an chuam masak nuwa goal ni goal khatin Bournemouth hian le thala semi final anin pet kai he match hian Erling Haaland an penalty a pet goal lawani ti hian season kalmek FA Cup semi final match Nottingham Forest le Manchester City anin machondona Crystal Palace le Aston Villa in machondon bokin semi-final match hi April ni somni paruka kheltura ruwa man ani semi-final hi single leg ani dona wangin match khata anin chingfel dona final match hi Mei ni som pasaria single leg thawa kheltura ruwa man ani zanina in alna then khat khalchun zom tura oma chung jinga chuan La Liga dar som pani le chan ve hian Celta Vigo le Las Palmas anin machondona Serie A Hellas Verona le Parma dar somain machonin dar som pahni le mini som panga Lazio le Torino anin machondon bok transfer thule ngai thak chun zom ta ila Guardian in tar langin Brazil forward kum somni pangami Matheus Cunha tuna Wolverhampton player paimon ni mek chuan a khelmek na club how tu ten hena chona thar machon adu thu ashil Mail in tar langin Arsenal chuan Matheus Cunha hi an be se chun zom zela a release clause pan maktere somruk pani point panga pek anin huam Athletic in tar langin Arsenal in Sporting atangin Victor Gyökeres kum somni paruk mi Swedish striker goal khung theizet hi laklu antum chunjom zel boka Arsenal hian nipui transfer kongka hon huna tlar malam ti chaktumin forward pa ngai striker pa ngai tak laklu ngei antumani Football Insider in tar langin AC Milan Dutch midfielder goal khung theitak AC Milan tana khel Tijani Reinders chu Manchester City in laglu antum don Manchester Evening News in tar langin Ajax chuan an player Louis Manchester United ta contract mangzau tur Christian Eriksen kum samthum pathum mi chu lakle le an nial lova nipui transfer kongka hon huna free transfer a laklu thei tur jinga mi Eriksen hi Dutch club ro pui hian an be sei mek ani The Sun in tar langin Everton chuan Liverpool Scottish forward kum som pakomi Ben Dock chu pan maktere somni panga sengin laklu anin huam Mirror in tar langin Manchester United chuan Frankfurt atangin Hugo Ekitike kum somni pani mi laklu antuma beiseina po an nei sang le German Sanchin Bolian Sky Sports Germany in tar langin Bayern Munich chuan an senior player jingami Thomas Muller chu contract zia tharpui an tum to lova kum somthum pangami hi nipui huna USA lampanin Major League Soccer lama akhel beiseina alian le goal in tar langin Bayer Leverkusen Sporting Director Simon Rolfs chuan an manager Xabi Alonso chu an hena acham tur thua soya Real Madrid nen seizom ni ma sela Xabi Alonso hian kan hena acham tur thu min shilani ti in asoi ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thak thei chin chu nile photro se